kusoo dhawaada Som TV Soomaaliya fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsani bila alakapelaje wakulama kowe kababa kule jawa kule masaka baba masaka والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ضمان شرف قيمة قدرت مدن ودياشة بعد سبورتسكا نانك قرصوركا warbaahinada kala duwan ama dadka tviyada kala duwan dhammaan qof waliba mansabkiisa iyo sharafkiisaan ku salaameynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa kadib saa wada ognahay maanta waa maalin kaloo farxad badan ku astaysan xaflad ama dabaaldeg ama hambalyeen ay dhigteen kooxda Al-Miftaax runtii taariikh mug lehna ay ka soo hooyeen guusha xagga kooxdooda. laba ciyaar oo xiriirta ay isu xijiyeen koobka ama hanashada koobka hambalyadooda iyo xaflad inay u dabaaldegaan dadkana la qaybsadaan farxadooda loo dhigay. runtii aad loogu faraxsan yahay. waxaa dadka loogu mahadcelinayaa kasoo qaybgalka xafladda ay kasoo qaybgaleen. dhammaan waxaanu leenahay aadaad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga aadna siiseen. intaa kadib waxaan kusii gudbaynaa inay dadka meesha nala fadhiyaan marti sharafta kelmatayn wax noogu soo jeediyaan oo dhiirigelin ah. ciyaartooydii intaan dadaashay ayaan dhawid maalmaha ka soo wareegtay waa xafladii labaad ku xigta guushooda si ay ugu sii dhiirigeliyaan. runtii waxaa xaqiiqa xafladii ayaan dhawid aan qabanay dhiirigelintii lagu sameeyay dhalinta maanta way ka soo mari dhaliyeen xaflad kale ay qabsadeen si dadkooda ama odayaashooda ama dadkii hore baada sportiska dhiirigelin ay ku sameeyeen iyo horu socod ay ku dadaaleen lagu dhiirigeliyey unbaa maanta haddana xafladda kala dhalisay. marka raggii aan u wacaynaa si ay waqtigana waa cariiri la kelmateen wax noogu dhahaan. waxaan kusoo dhaweynaynaa ugu horeyn odayga ama xagga kooxda odaygooda astaali cabdilcasiis soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزازا سيدي معبا ورحمة منديري أسلاي سبريد بارنا كبيرا ولا عليه أبا كده موت راكس كوي قبضوا مدودش نسمي ليلة أبا فحفلة يا سيدي معبا فانا لكن موضوعي تسي ترى إيكوبا تلبان قاعدة فانا حفلة كنظامنا كده موضوع عيارتوي هوا هو شكورا 100% تداري وتداريتو لابد أن نفس تداري نجينا فانا كتير تاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المفتاح sidoo kale waxaan ku soo dhaweynaynaa macallinkooda ama tababarahooda ama ninka khibradda u haayo kooxda Al-Miftaax maxamed baasi raaxo soo dhawow. صاحبك سيا مسكينك محمد baasi naksula shkadara kwa kilma mbili ya kanra awala naksula wenye nakuzubuka amiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حصلوا ونادم وتمالاو تكيلانو أولا بيخ فرمانا كبتيا مجيد محلة هلنا نواه سبب تمادي اتقوا الله حيثما كنت تي مجيدو محلة تكوكو أولا خدر درامتا وبجانا تشيلنو أبا وتكو بتيا مجيد كنفني رقابة مجيدو شفني أبو بعدين كلا تشتحكم إن شاء الله. معناه سكرتاي كودي زمان نسمو دماناي أبا صوب محل ديني تاكو محل سو ديني برهقو محل سو ديني تاكو با كنت قدر ديني بعدين سيمبلينو مزيري
karka wazere wa asasio kooxda ya Almaftah wa aslawiyaabo chikhnambi hapa sa chiko huyu mina karo chiko bas samina khusho watachasa soa mina karo wengine wana kuono hapa pichawi ka Amerika wane au karka asasio Maftaho ni awe sporo teta badawi wengine chino metu lakini mina karo na Ospopolo ni watu asasayasha ina ya Almaftaho baadhi na kuambia kwa Almaftaho wachirudilile inaitu jazakumullahu khaira hambali wana kinambiro dirigilinyani na kiendero inrani na kochuko chunomecho na ya pili amina kufurahio baada miaka aya numa ntaku kuwa weshe uskori kama Almaftaho kwa teteikopa na kuvushina kwa teteikopa na uko gani nyingine na yuko mela kadhalali ya manavitu amadhiyo na wenzawi wabjana au wanahkasukodi hakika Almaftaho mufanatile kaksani watamu vilo ambio chintu wote chatachawo tina horudi kilima taskumoi na yuko megani wana kukhadirisha kuamini mzee wa Almaftaho na apari kodi ni watu kwa wingi takodo manavitu na karga watu walikuwa sasio koho ya ULG Abdi Hamza نكريوان حكوه هنا تحسيمات تقول إن شاء الله نقول تلاوة تابو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنبلي إن شاء الله kuamina simama kupiga khutba mbele yao ni ile sero rekao heto heshima kwao ndio mfasahilo birima kwa fungulame hapa kwa barnamishi yetu kaina Mohamed Bazi Mado coach wa Almaftah mwalimu wa Almaftah na kwa salima wantu wote wako hapa nasi na matageri vitu china kwa salimo cha kwamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada salam na kwa komeza nduzaza wako pia Amerika wona kwa wona wako hapa wamo antahaji kwa ani na kambilowa nikarka 4 5 6 wasimamo hapa wako lelo chafanya hafla hii kawo kishfasaha kishfa amri sikfanya hafla hii lelo kamuntu wajima tarikhi 2021 mwezi wa 8 tarehe 6 mujib tuafikilo kuwasi na kupiga khutba hapa ambapo kufanya hafla hapa kwa wazee wetu kwao radhi wako hapa wanakichiduksato wanakichilangalo hawana hisabu cha hata na sabata leo nzima iskadiri kwa amina kwa mala kwa sabata ndio mpelome ruksa inshallah tutamersha za magrofano din sayyidina haji ndiye takchifungulu barnamishi yetu yingine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awalan mahatinda mujitu shukul mashizosi wote wetu hapa kuwasiki lana katika hafla hii kafuraha mahati birimandake ya pili kuwapa salamu marti sharafu kwa hapa wote wabjana watu wazima Almaftah wazee wao kwa hapa Siridi shairi Karo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada ya salamu leo ni furaha nkuru kuamini ko karkantia mini ko Almaftah tetekopa mara mbili umdu sikuona tarikhi iturushiro karkamini lakini isa ni furaha mbili furaha ya kanda kuamini ko muiwi tu amini na furaha pili kuamini muntu waamini hilo masku ya jimu kwa Almaftah vile lemi hapa katika kiingila katika khaybgali taala kopa hiyo huwa mahtisha Almaftah kwa hapa wabjana wala zuleisa na khinambira ilenrani disani na kirendo katika kodiza katika bakhi ijamin tumelo kana kila shindu huyo ni ka qalbi safi qalbi chwani safi kila muntu mahalai nasulu hukuma isa ile solo kuani qalbi zinu ni safi guli ya kandan pete ya pili yiko na tatu na taraja kuani nitakuleta shikamanani disani na kirendo ilendani naamini kwa garabu yinu ka kila chindu ichiwa kahila ba ichiwa kamali ba ka kila chindu hata amini kwa hai Almaftah chitachino hachi wintini inshallah kana mujidu shpenda niko nani ka kila chindu na baqi amini kwa hapo Almaftah kwa ibnjani baqi ayuzi na kan mahtisha kuani jibire na isa suku kuani wana na kwa latayaya na kwa ilendela disahuri na kwa wono disani zamani shtuzompira garabu yinu wa walikuwa wazere sa wazelao na sura wanawa kuandiri wazere winu kuwale na kuwashika garabu ka kila chindu
Baki ya tatu ya Amina Khtomoro wenzao huko Benyani huko Ufaransa wa Amerika na Londoni watu wa Albamba na kuambia huko awalan nampa salamu mwenzao Gudil Abu Gudil Sharif Skoris Nureni huko Londoni na kinaambia wakati ningi shkodelo katika Amerika kaftani ningi lakini sa kaftani hii haiko lakini nakuona ikope kumbeleka no kuzia Albamba lakini sikuwa mkula Dariel kula Dariel amo kula Albamba kumini no kuzia Albamba kwa Amerika na khinambila ikopa si kumbeleka na chuane na khol na qadira kuya taala ikopa kunkula si ikopa kumbeleka lakini sina kuolela ikopa ya pili ikopa ya musi kumbeleka mkhin kuzileni wa Albamba نسمي القادر خذنا من شرط قوانين كوزير المفتاح أموه الوذاك كوباي ميابو تأخذناني ليسا نا بعد ميزي مزوانو سنكوناني ليونو نسنا من نقيم بسلامو يوني كفتن وانتو كو البامبو وكميني سو كواو نكون هلامي زوفو بيرا هنجلا نوا وشندر نوا كشرفو نيكوبن شنزيري كسرفو تيتاكيرو ترجان نامي نقيم ترجان مرا بيري قوانين نكوروتا دساني كوروتا يكوباي دساني تيتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مركب مع السلامة يا ولد تدوينها أو بعض سبورتي قدمان أنت جوكتو دلكا يو دي بدوا وعن الله همبليو هلو درسدو كوحدة المفتاح صابتو كوحدة المفتاح ويدول قادتي إن تضمر من الأحمر أي فينا الإمادي تلقات كذا ما أنت دا أي جارتو لبر كوب أو إمبيتن لبر كوب أو إمبيتنا الصومالي يصير على فهم لبر كوب أو اسكو حريرتو اسكو حاجة عدك قادي ومملنا يمردو ودنك جود هالنقدو أما جارهان دقمة برابة sababtoo ah laba mar ay qaaday oo imbitan cidi afahmeenin hada faasina ya sababtoo ah waa laba mar koob ay qaaday ayadoo dhulkeeda dhinac la dhigay laga badinin sababtoo ah taariikhda ay gashaa waa in la ogaadaa waa in la fahmaa anigoo faalinayna kooxdan laakiin waxay ku qaaday imbitan kaas waa in la sheegaa baalka dahab ay gashaa ay la ogaadaa sababtoo ah alko ayaa hore u qaaday imbitan naadigaas oo horyaalka qaaday SWL waxa hadda rekoorka ka jibiyay naadiga Al-Maftah oo laba joor imbitan ay ku qaaday hambali ayaan leeyahay ay sabab culuga u wato kooxda ayaa culug dulqaad badan aniga inta gudoomiye ahaa 6 mar miya 7 mar miya oo maalin final uu sabray ma sha Allah sabarkiisa ay ku gaaray intaan isku xirnaashahooda waxaan leeyahay kooxaha kale igana dadaala isku xirnaada warkiina badiye ma jecli waxaan si gaar ah u dirayaa ergan sheego shumis badiide waa ku salaamaya sheego dhammaan inta qurba joogtaba waxaan leeyahay soo dhawaada garabaha la galo kooxaha dhan waxay leeyihiin xaafaday leeyihiin waa in la ogaadaa koox walba xaafad ay leedahay u kacda sida Al-Maftah hadda isku xirmeen ayagana kooxihiina taas u xasuusta anigoo leeyahay hebel laakiin kooxaha degmada Baraawe xaafaday ka soo jeedaan xaafadaha kacaan ha taageeran sida hadda Maftah u kacday ma sha Allah hambaliyo ay ما شاء الله horta inka dhan waa salaamantiin heer Al-Maftah kulli waad waa salaamayeen aan naftigay markii oo dhadhankayga bate maxaan dhahay ma kasaysin hajiro hajoogo Al-Maftah aan dhahay mogtiino hajiro hajoogo Al-Maftah waa hajiro hajoogo Al-Maftah waa hajiro hajoogo wiligiini iska jooga baloonigiinna safiican ugu baashaala war Baraawe iska dhaaf ilaahay xamara nila sheekeeyoya beemani sheegayani waxa la dhahay Al-Maftah waa kacdi si u kacdina lama koob oo isku dawa xariir ma badci kartee tii saddexaadna waxaan dhahay haddii ilaahay idmo aan horta lamadan koob baa joogi koobka koowaad markii Al-Maftah qaadaayeen naftigay kisto waxaa igal isbiirito waxaan rabi boorteeriga na bedelo war ilaahay u dhaybo war boorteeriga na bedelaan rabi haddana waa fiiri waxaan dhahay boorteeriga Al-Maftah waa isleeyin faraha ka qaad waxaan haddana arkay
cayaartaan kale koobka lamaad markii la qaaday war nin qaran ahaabaa kabitaan laga soo dhigi waa igu kacdi waxaan dhahay yaa ilmahan yar maa qaran ul dheelooya warkan an naftiga waa igu kacde war kastuuma raadi iyo maali muume war waa gali lahay markii dambo almaftaax markii 3 gool ay dhalis horta hal gool ana waa igu sharafteen anoo markaas imaadi aw gaawo baloon saale soo yeeli waa ku eliile bortier dinaanas fiiri intay ka gashi ala shiixi hal mar la qosleen ku dhahay markii dambe waxa laga rabaa almaftaax horta waa dadaasheen hal mar laakiin hadaayba markii koobka soo qaadeeni markii dhahay hajiro hajoogo almaftaax waa dheeseene hal mar uu kaalmeeyno miitu sikartin hal mar hajiro hajoogo awo hajiro hajoogo willigeed ajoogto almaftaaxo waani salaama almaftaaxo bunka safiican cuna war baloon waa riixaysiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولي السلام نكوابا سلام وزيني وكنتو أبا مجيكاتوري بريكي وجيكاتوري واتو كنتو أبا إيدو كشرفو معنا وانا وشرفيو ناو إيدو نكوابا سلام يا بيلي نكوابا كوها زوت زمو كنو نكوابا سلام ناو كوها زيكو أبا زوت نكوابا سلام زميني بعد سلام إسا نمبا سلام جكايبيكي المفتاحو كخساني وفرهيشيزي المفتاحو يوزي وانكم بشيزي متعامش تزو المفتاحو كواتري وانكم بشيزو معناي حقيقة فراحة زايد فرهيرو نا المفتاحو نكوه إنه تاريخي نايو إلا جسا إلى زيانا إسا جساو دغرياو وفنيزو نغفرتا نكبيندا دداري يعني فنيزو دداريينو كين ريان تزكرودا نيينجينو لكن فرامو توانين نكو ددارتا سنبري كوان نختزاكا بوستون بيرا ما دام إسان بيرا يختزاكا هبسيدي كوانين نكو ددارتا اختزاكا بوستو نأيو كوها زميني زوتي نكو عمبيلو كواو زوتي نكو برات اختزاكا بوستو كخسان إسان نختزان بيراني لكن نختزوها كبوستو إن دداتوها ما دام إسان فنيزو هبسيدي كوانين تخادر اختزاكا بوستو كلا مو بوستوي كوانا كوهافيدا نكوديس بينغ فنانينجي وشكرا المفتاحو مرموي مرامبيدي مرانراتو كفراها زاون فريشيزو يوزي حقيقة مرمو أتايسو لكم فكتا كان معنا قوامبيا مرموي براو وتزيزو قوامبيا براو ناكو ربيروان مرو غرسوري معنا تنزيني ما شاء الله شكرا كوديس بينغ فنانينجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته